22 April 2025 नुमित असिदा लालहौबा खरना जम्मू कश्मीर की पहलगाम हारिबा मफम असिदा अटैक तौरपदगी टूरिस्ट कया अमा असी अना याउखी थौदोक असी हेक थोखिबगा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना कमिटी ऑन सिक्योरिटी का लोइनना इमरजेंसी मीटिंग तोखी मीटिंग असिदा अचौबा डिसीजन मंगा लौखी मसिदा इंडिया दा लैरिबा पाकिस्तानी सिंग असि पाकिस्तान दा अथुबा मतमदा हनखिबा वीसा कैंसिल तौबा पाकिस्तान दा लैरंबा इंडियन सिंग इंडिया दा अमुक हलकपा असिना चिंगबा डिसीजन कया अमा याउरी डिसीजन मंगा असिगी मनुंगदगी ख्वाइदगी मरु ओइबा अमा हाइरगदी 1960 की इंडिया अमदी पाकिस्तान अनी की मरकता साइन तौनखिबा इंडस वाटर ट्रीटी हाइरिबा असिनी मयामना इंडस वाटर ट्रीटी हाइनरिबा असि करिनो पहलगाम की थौदोक अदुगी मतुंगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंडस वाटर ट्रीटी असि सस्पेंड तौखिबा अदुना पाकिस्तान दा कयाम अकाइबा पिरक्कदौरिबनो ngarang ahan amukasु इंडिया ना झेलम रिवर असिदा इसिंग अहेनबा थादोरकपदगी पाकिस्तान दा फ्लड थोकपगी पाव कया अमसु लेरी खंगदबा मियामनदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना दाम थिंजिंदुना पाकिस्तान दा इसिंग पीद्रे हाइना वावा लाउनरी हाइरिबा दाम अमदी इंडस वाटर असि करिनो कमाइना तौबा ट्रीटीनो एग्रीमेंटनो हाइबना सिंगबा सिंगदु वीडियो असिदगी समलपना खंगमिनसी मरुप मयामबु DAshil 2.0 4Ever की अनोबा वीडियो असिदा तरामना ओक्चरी पहलगाम की थौदोक अदुदगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंडस वाटर ट्रीटी असी सस्पेंड तौखिबा अदुना पाकिस्तान की पॉपुलेशन 75% हेना इसिंग अवाबा मायोकनगदौरिबनी इंडस वाटर असी फंगद्रबदी पाकिस्तान असी डेजर्ट का खेनबा लेरक्लरोय पाकिस्तान की 90% फूड प्रोडक्शन 25% GDP असी इंडस वाटर असिदा डिपेंड तौरिबनी मसी ngasi ngarang खक्तगी वारी नते इंडिया पाकिस्तान खाइदोकनखिबा मतम अदुदगी अदुमक डिपेंड तौदुना लाखलिबनी 1947 दा ब्रिटिश ना इंडिया असी सरुक अहुम थोकना खाइदोकलमी मेनलैंड ओइरिबा भारत ईस्ट पाकिस्तान हौजिकना बांग्लादेश हाइरगा खंगनरिबा अदुगा वेस्ट पाकिस्तान असिनी मतम अदुदा लैंड लेबाक असी खक्ता नते ब्रिटिश सिंगना खाइदोकलमलिबा असी IAS ऑफिसर मिलिटरी अमदी नेचुरल रिसोर्स कया अमसु डिवाइड तौख्रबनी अदुबु हाइरिबा सिंग असी 1948 की इंडो पाकिस्तान वार असिगी मतुंगदगिदी एवरीथिंग चेंज तौखी पहलगाम की थौदोक असिदगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंडस वाटर ट्रीटी असी सस्पेंड तौखिबा असिना इंडस वाटर असिगी मरमदा इंडिया पाकिस्तान अनीना येतनबा असी अहानबा नते सही ममांग कयादगी येतनदुना लाक्लबनी अदुबु हंदकी थौदोक असिदा टाइमिंग चप चाना प्राइम मिनिस्टर ना सस्पेंड तौखिबनी इंडस रिवर असी इंडिया दगी हौरखलगा पाकिस्तान फावरगा अरेबियन सी दा ताबा तुरेल अमनी इंडिया पाकिस्तान खाइथोकनखरबा मतुंगदा कंट्री अनी असिगी बॉर्डर दा मतम कुइना सांगना खतना चैनबा इरांग कया अमा थोकलमी मरम असिदगी 1948 ता इंडियन पंजाब की इंजीनियर सिंगना दाम साजिंदुना इसिंग थिंजिलगा पाकिस्तान दा इसिंग पिरमखिदे इंडिया ना इंडस रिवर असी सिजनदुना पाकिस्तान दा लंदाखिबा असी थौदोक असिना अहानबा अमदी अरोइबा ओइखी मतम खरगी मतुंगदा अमुक हना दाम सिंग असी हांगदोकलगा पाकिस्तान दा इसिंग थादखी सही कया अमा कंट्री अनी असिगी मरक्ता येतनबा खतना चैनबा लेपलमखिदे थौदोक सिंग असिगी खुदोंचाबा लौरगा पाकिस्तान ना वर्ल्ड बैंक दा वाकटलमी अदुगा वर्ल्ड बैंक नसु पाकिस्तान की वा तारगा इंडिया पाकिस्तान अनी की मरक्ता फेमस इंडस वाटर ट्रीटी 1960 असी साइन तौनहनखी 1960 की सितंबर की तांग 18 असिदा मतम अदुगी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अमदी पाकिस्तान की प्रेसिडेंट अयूब खान का साइन तौनखिबनी जवाहरलाल नेहरू नसु इंडिया पाकिस्तान अनी की रिलेशन फनबनी हाइदुना अयेतपा अमत याउदना इंडस वाटर ट्रीटी असी साइन तौखिबनी मतम अदुदा मियोय कया अमना जवाहरलाल नेहरू की थौंग असिबु यानिंगदबा फोंदोखी ngasi फावबदा इंडिया पाकिस्तान अनी की मरक्ता खतना चैनबा अकनबा लान तौनरबसु इंडस वाटर ट्रीटी असी सस्पेंड तौखिबा लेट्री कारगिल वार की मतमदा इंडिया पाकिस्तान अनी की मरक्ता मियोय कया अमा हातोकनरबसु इंडिया नदी पाकिस्तान दा इसिंग लेप्तना पिखिबनी अदुबु अखोइना खंगिंगलिबा असी इंडस वाटर ट्रीटी असी करिनो मसिदा करी कंडीशन यावरिबनो हाइबा असिनी इंडिया ना इसिंग कयाम सिजनबा यागनी पाकिस्तान दना इसिंग कयाम बीगनी हाइमना चिंगबा कया अमा इंडस वाटर ट्रीटी असिना डिसाइड तौवी ट्रीटी असिगी मतुंग इनदी तुरेल असी मखल अनी लई वेस्टर्न रिवर अमदी ईस्टर्न रिवर असिनी ईस्टर्न रिवर सिंग असिदा इंडिया ना 100% कंट्रोल तौबा यागनी अदुगा वेस्टर्न रिवर सिंग असिदना
Pakistan 100% control tawgani aduga karigumba India na western river sing asidagi hydropower gi damakta ising sijanaba taragadi ising sing adu pung kunmari gi matungda loinamak thadokhidabani haina treaty asida iri masibu run of the river power project hairaga khangnei Ravi Bias Satluj river ahum asina India na control tawi masida dam saba water storage structure sabada kanana su athingba thamde aduga nakal amaromdana Indus, Jhelum, amadi Chenab river ahum asina Pakistan fully control tawi turel ahum asida India na limited oina use toba yagani hek tabada masigi treaty asi yamna fazaba India gi turel ahum Pakistan gi turel ahum khaitoklaga piri adubu reality dadi Indus river basin gi 80% water ising asi Pakistan na pairiba turel ahum asida selibani haibadi treaty asi gi matung inadi Pakistan na 80% water asi control tawi aduga India na supnatagi 20% asi control tawi masidagi hendoktuna British na palingai matamda makhoina sijanaramba canal sing asi India da loinamak sarami maram asina Indus water treaty asi gi matung ina India na Pakistan da 62 million pounds asi pituna Pakistan gi canal sing asi sagadabani haiba asini Indus water treaty asi bu follow tawribra natragana tawdrabara haibasi yengnaba amadi country ani asida yetnaba problem lakpa sing adubu solve tawnaba Matamaduda Permanent Indus Commission ama semki Indus Commission gi member sing asina anytime chatuna country animakta dam canals water storage sing asi inspection tawba yai aduga hawkhiba chahi humphumuk asida commission asina 118 visits plan tawkhrabani karigumba country ama hektana treaty asi follow tawroktaba taragadi masigi resolution oinaba stage ahum su leiri question difference amadi dispute haiba asini First stage question asida country amana tawrokpa action da country amana question tawba yagani aduga karigumba country ani asigi level da problem asi solve tawba ngamdrabadi mathangi stage difference asida wakatpa yagani stage asida neutral expert technical expert water engineer kaya amana problem sing asibu yengsilaba matungda solve tawgadoribani 2007 da Indiana Chenab river da 450 megawatt hydroelectric power project ama taunaba honarubada Pakistan na marai yelakpadagi neutral expert sing asi lakraga project asigi details sing asibu verified tawruba matungda minor modification tawraga project asi approve tawrakhi project asigi compensation oina Indiana Pakistan da ising hena piba haiba asida yanakhi kariguma problem asi stage 2 neutral expert sing asina solve tawba ngamdragadi stage 3 dispute asida amuk chatkani masigi damakta country animak Netherlands da leba International Court of Arbitration da chatkadoribani aduga court na maikai animaki wa tarba matungda decision lepkadoribani Indiana Chenab river da Kishan Ganga power project sanaba tawbada 2011 da Pakistan na amukhana marai torokpadagi Pakistan na direct court of arbitration da complaint tawkhi adubu court na Pakistan gi complaint asi dismiss torakhi aduga India gi project asisu country animakta kaidanaba minor modification tawkhi masigi matung 2015 da amukhana Pakistan na India gi Kishan Ganga amadi Ratle power project asi gi matangda World Bank da nutrient expert sing asi demand tawkhi aduga India na su nutrient expert sing asi gi demand sing asi loinamak accept tawkhi 2016 da Pakistan na World Bank dagi complaint asi withdraw tawjaduna complaint asi direct court of arbitration da thangatkhi haibadi Pakistan na second step asi kanthoklamlaga direct third step asi da complaint tawkhi masidagi India na sauduna Pakistan da treaty amendment gi notice thaki Indus water treaty asi change tawgadabani haiba asini India na compromise tawduna ta lakpa asidagi Indus water treaty asi ngasi fawba chatnaduna lakhibani Pakistani leader sing asina makhoi gi ising gi problem khudingmak Indus water treaty amadi India da loinamak tainei treaty asi da makhoi na fangliba asi 80% water ni masimakta da pendradana ahenba control tawninglibani karigumba Pakistan da flood thoklabasu India na ising hena thadoropagini haina blame tawi aduga Pakistan da drought thoklagana India na ising thingjinkhibadagi ikang thoklibani haina tainei Indus water gi 80% share fangla fawbada Pakistan pendri Google da Indus water treaty asigi maramda research tawrabasu online da fangliba article paper ayambana Pakistani professor singna iba ngaktani maram asina article sing asida makhoi gi oiba site ki wa ngakta iri makhoi na haidi Indus water treaty asi matamadu da makhoi gi president Ayub Khan bu namduna sign tahon khibani fawba haidi masidagi hendoktuna sahi tangka kaya amada India gi mafam khuding da Pakistan lalhoba singna attack tawduna micham praja kaya amasu hat kharbani Indus water thingjin khiba asina mamang da India Pakistan ani gi marakta sokna khiba lan sing adu da season na khiba
khulai-sing adudagi saruk lising hena sathiba khulai ni haibasi Pakistan adi khalludabani. Indus Water Treaty asibu suspend tawada kanagumba country atopa amatana yaningdaba phongdokhiba leitri. Aduga Prime Minister Narendra Modi gi kongthang asina Pakistan asida lan tawdana India gi micham prajasingda awaba pidana Pakistan asi kangduna sijakhinabaga sinbaga chap manai. Masina Pakistan da ising phangdabata natana economic su hainingai letana down chatkadoribani. Indus Water sing asibu divert tawduna Indian farmer sing asida pirabadi India dadi kanabagi kanabangakta oigadori. The viewers singi kari mot leibage Indus Water Treaty asi suspend tawna faribra natragana tawdabana faribra haibadu comment tobiramu.